In die nuus vanaand, die verkiesingskommissie sit die bal aan die rol vir die opkomende plaaslike verkiesings. Die mynbestuur van die Kaap Minerals gee vir die eerste keer die omvang van die modderstormloop wat 5 myners ondergronds vasgekeer gelaat het. Goeienaand, baie welkom by die Afrikaanse Bulletin hier op SABC2. Hoewel die datum vir die plaaslike verkiesing nog nie afgekondig is nie, vind die eerste registrasie naweek op 20 en 21 Junie plaas. Die verkiesing sal vermoedelik tussen November en Januarie plaasvind. Die minister van Samewerkende Regering, Willem Labisa, sal na verwagting binnekort die verkiesing uitroep. The Electoral Commission hereby announces a voter registration weekend on 20 and 21st June 2026. Die verkiesingskommissie sê nuwe tegnologie gaan in sy kiesersbestuurstelsel in gebruik geneem word. Volgens die kommissie is voorbereidings reeds op 'n gevorderde stadium. This election has to happen between November and the end of January. Now, that period is not a optimal period to have an election. The minister has to exercise his mind and find the less disruptive date within those difficulties that are outlined. Meer as 500 partye het geregistreer by die OVK met meer as 100,000 verkiesbare kandidate. Die getalle is 'n bron van kommer vir die verkiesingskommissie. We are concerned with the length of the ballot and what it does to a voter. We know for a fact that certain voters find it difficult to identify their party of choice on a lengthy ballot or on a ballot set out in 2 columns. Wanneer die verkiesing uitgeroep word, sal dit die vasgestelde verkiesingsskedule aan die gang sit. Die skedule sluit in dat tussen verkiesings opgeskort word, die sertifisering, publikasie en nagaan van die kiesersrol en 'n geleentheid om kapsie te maak. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Brasilië is nie bloot handelsvennote nie, maar mede-argitekte van 'n meer billike internasionale orde. Die Brasiliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva het Ramaphosa op 'n historiese staatsbesoek in die hoofstad Brasilia onthaal. Die twee lande is belangrike bondgenote en lede van onder meer BRICS, G20 en ander globale strukture. Suid-Afrika het homself geposisioneer as Brasilië se toegangspoort tot die Afrika-mark onder die Afrika-kontinentale vryhandelsgebied. President Ramaphosa sê die twee reuse is strategiese vennote. The rules governing global trade and investment must be made more fair, more inclusive, and more responsive to the challenges that our countries are facing, particularly our countries in the global south. We meet at a significant change in the global economy. Supply chains are being reconfigured, trade relationships are shifting. In this environment, South Africa's strategy of market diversification positions Brazil not as an alternative, but as a priority partner. Ramaphosa sê beter handelsverhoudinge en beleggings in mekaar se ekonomieë sal in beide Brasilië en Suid-Afrika werksgeleenthede skep en hul ekonomieë stimuleer. Dit skep ook 'n waardeketting wat oor die Suid-Atlantiese Oseaan strek. In the G20, South Africa has built on the momentum of Brazil's distinguished presidency in 2024, where Brazil demonstrated that countries of the global south are able to rally countries that represent 75% of world GDP into aligning to particular goals that are developmental. Die twee lande het ooreengekom om enige wrywing betreffende handel te verminder deur struikelblokke uit die weg te ruim en tariefbeperkings op belangrike produkte op te los.
Spanning het hoog geloop by die Madlanga-kommissie met die afgetrede regter Mbuyiseli Madlanga en sakeman Suleiman Karim se prokureur, advokaat Rafiq Bana SC, wat koppe gestamp het nadat Bana die regter daarvan beskuldig het dat hy die mosie om vir uitstel te vra voortydig beslis het. Karim se regspan het aansoek gedoen vir uitstel nadat hulle 6:00 vanoggend bykomende dokumente ontvang het dat Karim sy getuienis moet voortsit. Die onderliggende spanning by die Madlanga-kommissie het weer opgevlam nadat Karim se regspan die kwessie van vooroordeel en regverdigheid geopper het. Karim se regspan het weer vir uitstel gevra, maar 'n opmerking deur advokaat Bana dat 'n beslissing oor die kwessie voortydig deur regter Madlanga gemaak is, het tot 'n ewige onderonsie gelei. Die aantuiging is intussen teruggetrek. Engaging counsel has nothing to do with matters being prejudged, and you know that. I take very strong exception to that attitude. I don't think... In fact, I find it unprofessional for you to say that I have prejudged issues purely because I'm engaging you. I take strong exception to that. I don't think that you should take exception. And what I do. Can I respond, Chair? What you put to me was that you weren't going to allow an opportunity for the postponement application. I did not. I did not say I am not. I never said so. We can play back the tape. We can play back the recording. Then I was mistaken. So that is, I can actually, to be rough, I can say you are lying. Karim moes na al die drama egter terugkeer na die getuiebank, waar sy verhouding met die tenderpreneur Morgan Maumela onder die soeklig gekom het. Geld wat hande gewissel het van Maklala na Karim is op selfoon skermskote vasgevang. So he's having a conversation with you, and he is essentially copying that conversation as it develops to Mr. Maumela. I see that, yes. And you have no idea why he would be doing I that. have no idea. It's the first time I'm seeing this. I don't know why I would take my chats and pass them over to Mr. Maumela. All of these elements concern me, and they, in my view, cast doubt on the correctness or the truth of your version of a loan. And what I want to put to you is what it looks like to me. It looks much more like you were an investing partner in this contract, and that you were an investing partner together with Mr. Maumela. Karim sal na verwagting weer in April voor die kommissie verskyn. Generaal-majoor Richard Sabiri, 'n geskorste hoof van die polisie se georganiseerde misdaadeenheid, verskyn môre voor die kommissie. Die Iranese regering het aangekondig dat hy die straat van Hormuz as 'n noodsaaklike hulpbron in sy konflik met Israel en die VSA sal gebruik. Dit nadat die Amerikaanse president Donald Trump gewaarsku het dat die VSA grootskaalse vergeldingsaanvalle op Iran sal loods indien die land voortdurend olieverskepings by die deurgang blokkeer. 'n vyfde van die wêreld se Brent-ruolie en aardgasvoorrade word deur die straat van Hormuz vervoer. Die prys van ruolie het gister tot byna $120 per vat gestyg. Dit het egter vandag tot selfs onder $90 per vat verhandel na Trump se opmerkings dat die konflik met Iran moontlik teen die einde van die week kan eindig. Die Amerikaanse minister van verdediging, Pete Hegseth, het in 'n media-konferensie Trump weerspreek en gesê vandag sal die VSA se mees vernietigende dag van sy militêre veldtog teen Iran wees. On day 10 of Operation Epic Fury, we are winning, with an overwhelming and unrelenting focus on our objectives, which are the same as the day I gave my first briefing here on Operation Epic Fury. They're straightforward, and we are executing them with ruthless precision. Trump en sy administrasie slaan egter ook vure dood om die globale toevoer van olie en aardgas bestendig te hou, terwyl die uitvoer van die kommoditeite vir langer as 'n week ontwrig is. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. Die Iraanse regering plaas egter die onbestendigheid in die Golfstreek op die VSA en Israel se skouers. The consequences are huge for not only us, but for the whole region.
and now for the international community. Kenners is bekommerd dat die sluiting van die straat van Hormuz moontlik vir jare 'n negatiewe sneeubal-effek op globale markte sal hê. We're also going to see higher prices in things like airfares, so travel will become more expensive. And then we also have to worry about the second order effects on things like the equity markets. So if people's stock portfolios are going down, their 401ks are less valuable than before, we're going to lose consumer confidence and maybe even business spending. That points us in the direction toward a possible recession. Die Qatarse regering het intussen bekend gemaak dat hy saam met die FSA werk om sy grondgebied te beskerm. Qatar huisves die grootste Amerikaanse weermagbasis in die Midde-Ooste wat reeds deur Iran aangeval is. We urge the international community to use all its capacity to make sure that these attacks on our sovereignty here in Qatar and in the region stop immediately, and we rebuke any justification that the Iranians are offering for these attacks. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het burgers van Iran ook gemaan om binnenshuis te bly nadat 'n Israeliese aanval op 'n olieraffinaderry in Teheran weerverskynsels genaamd swart reën en suurreën tot gevolg gehad het. Ons is net hierna terug met nog nuus, bly by ons. Ons gaan voort. Versengende hitte het die moederstad beet waar die kook 40 grade bereik het. Volgens die weerdiens is die hoogste temperatuur aangemeld in die stad sedert 2017. Die hittegolf wat oor groot dele van die Weskaap heers, gaan volgens voorspellings tot Vrydag duur. Selfs hoër temperature word môre voorspel vir die middestad en langs die Weskus. Die weerdiens waarsku oor bloedig warm en ongemaklike toestande. We're expecting 40 plus for almost the whole of the west coast. At the moment, Cape Town is indicating 40 degrees, which is breaking the record of about 5 years since 2017. Yesterday, it broke it to 39 because the previous one was 37. So we are expecting our temperatures to increase even further tomorrow because I think tomorrow is the hottest day we're expecting this week. 'n Voortdurende hoë drukstelsel in die boonste luglaag is die oorsaak van die hittegolf volgens die weerdiens. We're expecting that to consistently be there up until Friday. We also have at the surface, we've got a surface trough and a high that is bringing in offshore conditions over the western parts and even the southern parts. Die hittegolf sal na verwagting voortduur in die weste, suidweste en die binneland van die Weskaap. Hierdie toestande vererger die gevaar van veldbrande en inwoners word gemaan om versigtig te wees. Please be mindful of the forecast and the potential heat-related impacts, particularly for vulnerable groups like children, the elderly, pregnant women and pets. Toeriste is egter ingenome met die afwesigheid van mis om Tafelberg, maar stappers word gemaan om beskutting teen die son te gebruik. As jy die berg gaan opklim en ons weet julle is almal baie lief om die berg te klim, doen dit in die vroeë oggendure, maak seker dat jy die regte klere aan het vir 'n hike, dat jy genoeg water saam met jou het. Natuurlik sunblock is 'n absolute moet en dan moet jy ook seker maak dat jy nie alleen die berg opklim nie. Mense word ook aangeraai om sonskerm aan te wend, genoeg water te drink en tydens die warmste middagson binnenshuis te bly. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Ikapa Minerals in Kimberley het vir die eerste keer die impak onthul van die modderstormloop op 17 Februarie wat 5 mynwerkers ondergronds vasgekeer gelaat het. Die diamantmyn se hoofbestuurder, Howard Marsden, het aan die parlement se portefeuljekomitee oor minerale en petroleumbronne gesê dat die krag van die modderstormloop so erg was dat die vragmotors wat ondergronds gevind is, in stukke gebreek het. Meer as 40.000 kubieke meter water het tydens die modderstormloop deur die tonnel beweeg. Die liggaam van 1 mynwerker is gister na die oppervlak gebring. Vandag is presies 3 weke sedert die modderstormloop. Dit word beskryf as een van die grootste en dodelikste, veral in die diamantbedryf. 'n Groot hoeveelheid modder uitgekom, groot klippe, regtig groot klippe. Ek meen, ons sit in tonnels van 4,5 by 4,5 meter en ons klippe wat groter as 2 meter by 2 meter is wat ons mee moet uitbring.
Die voertuie wat binne in die seksie gebruik was, het ons in die roadways gekry soos ons laai. Die voertuie is in stukke gebreek en dit maak dit vir ons baie moeilik tussen die stof wat ons laai, die gebreekte klip om daai voertuie uit te kry. 42 spanne werk die afgelope 3 weke daaraan om die lyke te bereik. Maar die massiewe hoeveelheid water en modder was oorweldigend vir reddings- en herwinningsspanne. My hoop is om binne 'n week, maar ja, jy weet nooit nie. Mynbou is altyd moeilik. As ons kondisies verander, vat dit vir ons soveel langer. Dit is 'n challenging situation. So ja, dit gaan nie maklik nie en ons moet deel met wat ons kan toekom. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne sê Ekapa het 9 kennisgewings van oortredings van regulasies ontvang voor die voorval. 'n Ondersoek is aan die gang om die oorsaak te vind en te bepaal of daar aanspreeklikheid is. Obviously to determine what was the root cause and the basic causes of this particular accident and what remedial measures that we can put in place to prevent the recurrence of the accident. So accountability, yes, it will happen. If we find that there is somebody who is responsible, even the mine owners will have to account. That person in Stilfontein who's an owner is back now and he must rehabilitate that mine. And he has agreed to do that. So even here, there will be consequences if we find that there has been negligence and people died because of somebody not handling the mining principles and policies very well. Die vakbond noem sy het weer gevra dat die myn nie gelikwideer word nie, maar onder sakeredding geplaas moet word. Dit is tans onder voorlopige likwidasie. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Suid-Afrika se ekonomie het in 2025 'n groei van 1,1% aangeteken, wat meer as dubbel is as verlede jaar se groeiresultaat. Volgens Statistiek Suid-Afrika se jongste syfers het die ekonomie in die 4de kwartaal van verlede jaar met 0,4% gegroei, na hersiene groei van 0,3% in die 3de kwartaal. Dit is die beste groeisyfer sedert 2022, asook die 5de agtereenvolgende kwartaal van ekonomiese groei. Statistiek Suid-Afrika meen die groei in die 4de kwartaal van verlede jaar toon op voortgesette ekonomiese herstel sedert die COVID-19 pandemie. But of course, when we look at our economy, growing at 0.4%, growing at 0.6%, and growing at 1.1% should not send a lot of excitement out there in the public, because such growths will not be able to contain the joblessness that we see in our country. When you look at employment, an economy that is not growing as fast as possible will not be able to create sufficient jobs. Ekonome meen daar is egter steeds uitdagings. There is still, however, a significant amount of work still to be done, specifically with regards to water infrastructure and on the logistics front. A breakdown of the GDP data indicates that the increase was not broad-based. The finance sector made the largest contribution, adding 0.3 percentage points to the headline reading on the back of growth of 1.4% quarter-on-quarter seasonally adjusted. Sektore soos landbou, finansies en persoonlike dienste het positiewe groei getoon, terwyl vervaardiging, elektrisiteit, gas en water inkrimping getoon het. Ekonome verwag voortgesette ekonomiese groei bo 1% en selfs 2% teen 2028, indien dit deur strukturele hervormings ondersteun word, ondanks globale risiko's. En kom ons kyk na die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Plaaslike rugby net hierna en Sri Lanka cricketspan kry 'n nuwe hoofafrigter. Bly by ons.
is ongelukkig al vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. Ons groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weer is as volg. Wat vandag gaan betref, bewolkte toestande kom voor oor die grootste dele van die land met enkele buie wat voorkom in die verre dele van Mpumalanga asook in Limpopo. 'n Fris wind kom ook voor langs die kus. As ons kyk na môre, bewolkte toestande in die sentrale dele van die land met enkel tot verspreide buie wat kan verwag word in noordoostelike dele. Sterk wind kom ook voor langs die kus. Daar is geen weerwake uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. So kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan verwag word. Bronkhorstspruit en Springse maximum daar is 27 grade. In Limpopo 'n warme dag kom voor met enkele buie. Bella se minimum is 14 met 'n maximum 26. Burgersfort se maximum is 25. In Mpumalanga 'n warme dag kan ook verwag word. Middelburg se maximum is 21, Meskhekuza het 'n maximum 25 grade. In KwaZulu-Natal 'n mooi dag kom voor, dis ook warm. Richards Bay en Durban se maximum daar is 26 grade. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in die oostelike dele van hierdie provinsie. Anders is dit sonnig en warm. Graafrenet het 'n minimum van 11 met 'n maximum 34. Willowmore se maximum is ook 34. Oos-London se minimum is 18 en 'n maximum 28. In die Wes-Kaap kom baie warm toestande voor. Temperatuur in die lae 40s kan verwag word. Die kook styg tot 44 grade in Vredendal asook in Glen William. 'n Warme dag kan ook verwag word in Noord-Kaap. Appington se maximum daar is 34, asook in Navan. Calvinia se maximum is 37. In die Vrystaat 'n warme dag kom voor. Dit is ook gedeeltelik bewolk in die grootste dele van hierdie provinsie. Welkom in Bloemfontein se maximum is 28 grade. Dan laastens Noordwes 'n warme dag kan verwag word. Temperatuur in die hoë 20s kom voor. Mahikeng se maximum daar is 28, Taung het 'n minimum van 14 en 'n maximum van 30. Dis nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.